Ramaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe njani sekhona nayo imali oqala oqala lokungijwayela kabi lokho ukuthi mina ngicabanga ukuthi ngathi ngokhela uPlesekhona Plesekhona uthi sithukana kanjani mina uthi Plesekhona uyazi kahle ukuthi mina ngimfuse kesa umfusekisa lokwangempela futhi yabona so ngimhloniphela nje mina ukuthi ngiyamazi ngibazele emakhaya esashaya ibhakela esebenza kwaSpawa ayikinika namaveni eyiqhakekele wasuka lapho wabona ukuthi imali lahlile la elokojaneni imali lahlile la eminyangeni yabona obasiza abantu abaningi futhi uyakwazi ukusizana nabantu nomphakathi yakusiza so therefore nje uPlesekhona uyazi deep down in his heart ukuthi ngeke azadlalele kumina ngeke azadlalele kumina wazi kahle ukuthi uyoqhamariki wakuzuzu ugolo uqalile eglaza manje ugcina ngabo mzolo abebafonela baxhaphaza ngalezi gubhu lezi ethiwa uMabalengo ngeke nje mina hlalele kumina nje wazi kahle nje uyazi ngeke azadlalele kumina ngisho wambuza deep down wazi kahle ukuthi ngeke azadlalele kumina lemasimba amacassette enu andifike nemtshene ukuthi ngithe mina uyazi ngeke azadlalela kimi akaqina mina naye siyahloniphana nje aqalaze mina Plesekhona mina ngibona uSminofu laba abanuka indlala labanuka amateki olokho nje no quality labanuka amateki lawa ama fake abathenga amashinini abambe bena neMinofu ezomzambia lapha bethi bagqilazekile abasadakwa utshwala angizona isiphukuphuku mina ngicela ningangifaki futhi endimeni yobuphukuphuku because I'm noble and I'm honorable and I'm the president. So therefore ngiyacela ukuthi indaba engaTlesekhona nangifaka awehla umoya president yabona ngicela bakuthi ndabeni before kulami iboshwele injalo lena iphi lena isaka leli lapha la khona lengoma lena ala kunjana ithini yangoma ethi mina nawe savumelana phambi kweAtra so fast lahlale mina okwakho manje umfazi lapha indawo angazokusondela kuyona ikhanda lincane lana ushiya umzimba wonke ongakanani uyageka umfazi wenza ivideo lapha ukwazi ukusondela ngasekhanda kuphela mina ukuthi bavumelana phambi kweAtra ukuthi wakho okwami lengomculo lophikizolo lezi ingane zakhe ethithizayo into ezehlula ngisho la iGrand Park uzona inyanga lezinto lezi into ezehlula iGrand Park